Cheikh Muhammadu Amin dabo ya banke nyame tambino la wala ka ala tentu ka sarkila sallallahu alaihi wasallam ka khalifa ba konton ana dokolu alkalba ka moro konton sayyidul fadil al-sheikh alhaji Muhammad Souané ibn sheikh alhaji Ibrahima Souané ana dokoba sheikh Adam Abul Bashar ani imam sheikh Abdul Barri Souané ani sheikh alhaji Kabiru Souané sheikh alhaji Malan Souané ani sheikh imam Ahmadul Ghazali Souané ani tomal mumela be Cheikh Muhammadu Amin dabo ya banke nyami abole nyama ba Cheikh Ibrahima la kode ni ba fola ye fewo fenna tara ku kendolo mo alonko abende ba Cheikh Ibrahima male etele malon bara ya kele ndu ye mumu fana fo ye mumu warandi duniya kono e ba Cheikh Ibrahima iko mumu e kuo kuke o kaw kiyate fe nyaawo nyaabir ba Cheikh Ibrahima tilo bodo damin dron e ba Cheikh Ibrahima ay minke mumu to niya bondi je isiban katu be kala molu kono moto lati somban kabiro fati wolof ay minke mumu to niyo bondi mumu to de ba Cheikh Ibrahima bondi mumu bala damin e bandale femman tuy bala ko rek femman tuy ma reti o bala otuma ka afu be ko Muhammadu Lamin dawe min bankete nden kamuta ntoli ya kanu le fo kanu banta mbuka mano mbuka tano mbuka sino mbuka lono nim ba Cheikh Ibrahima mar damin dron su fo la bele kama fe mbuka mande fo ba Cheikh Ibrahima Souané wotuma molu kanu lalu miliyalon ko albe kanola alike kano kono tolete alike kano kono tolete alike kano kono kalamuta baloti ni alibe mo kanu la alkana vérifier baba ko ba Cheikh Ibrahima ako mole ko alikana malaika gibe malaika ako nale malaika gibe ndam hadama don ninga erreur ke est ce que alte bolanto ako mole alikana malaika gibe ali mo jube kanu lalo nalbe kanu kila alikana kanu ka ko ngam mole kanu alaga ka fenne kanu mi yalon ko o be nabalu wala kono no bata nabalu ko dal nabalu tinyatale wala Cheikh Ibrahima te akano e mo wasa ay musi de amulale min be fo ba Cheikh Ibrahima ko ka domandi na keren su gedoro bu ka ban otuma o domando mi yalon ko fana ba keren su la gen tabanna benna kuma kawta ala ba kadala jang ba lola jang be nalal betel lam bal be jayila kambiya banko Cheikh Muhammad Lamin ba Cheikh Ibrahima talom lummin na yaya gemme bula Gambia janni yaya gembe ka bo Gambia baba bakaram ba bonnan Gambia tunni la fo ba Cheikh Ibrahima fitir salawatu mulay kunda suwo kono ba Cheikh Ibrahima ya sanu jibi mbota ko Allahu akbar ako yele bom bale binado Gambia ako bari nga ala dan ala kaya bayle ako han sisi dinno de bala kilo kan Gambia ko male ya sabu lummin na ya jeme balanda ka de bala Gambia wolum mamen kala ba Cheikh Ibrahima ko al si fende tinyala Gambia oketa Guinée Bissau lundo abesalola kame salo mamba ako Guinée tata wala kilo be ban ako ndala Guinée Bissau kilo la ban atala Guinée Bissau mimbe Guinée Bissau aya régler nan alan salawatu abe alan salo kono abude ngada Guinée Bissau yalla mo buga kuma kilo moy ni ko ale moso muna moy so ama doron momo man so jamano ma e be dum jamano jahannamo kono otuma o mu kulete mi yalon ko abe kerin bawa ya kitantinne ay society dada ay moya dada ay dino dada ay molu fonu dada bawa ay mol dada ay mol ke multi ay mol régler ay mol di alala ay mol samu régler ay mol moya régler ay mol dino régler feofe na atra moya si mala bawa ya be régler tout feofe ni atra moya si mala baba ya be régler tout otuma ka kondandiro danjang anan tanturo ka Cheikh Muhammad Lamin dabo tentu ka Cheikh Ousmane Bawadinu Mané Cheikh Ibrahima jawri balomu Cheikh Ibrahima lola balomu mi ye Cheikh Ibrahima kanu ya kanu mi ye même la Cheikh Ibrahima alon ko la Cheikh Ousmane Mané la nga tendu nga jeyi alhamdulillah gazigan sor be tendu kay be jeyi ka be assalamu alaikum tele bumi yalla ko DMTV ni lal mu de ka dabo ñele ngel be Cheikh Ibrahima lon do kunna kay tandi
kam mane so Ibrahima mane ako ba sa Ibrahima sidar pour mulyalo a sidar pour mulyalo sen a sidar mulyalo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh